Dobar dan, pratite Novosadsko popodne. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati i 30 minuta. Emisiju počinjemo temom iz oblasti zdravstva. Novi Sad će krajem maja, tačnije od 23. do 26. maja, biti centar stomatologije i implantologije jer se održavaju 8. Međunarodni kongres stomatologa i implantologa Srbije i 10. jubilarni kongres stomatologa Vojvodine. Moj gost je dr. Zoran Marjanović, predsjednik stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i potpredsjednik Udruženja stomatologa i implantologa Srbije. Dobar dan i dobrodošli u Novosadsko popodne. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, najavili smo dakle 2 kongresa. Stručnoj javnosti predstaviti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ovu temu. Ima karakter multidisciplinarnog naučnog pristupa. Ko su predavači? Ovo nam je sad znači 8. implantološki i 10. jubilarni kongres stomatologa Vojvodine. Predavači će biti zastupljeni iz regiona i šire, znači iz Evropske unije, iz zemalja Evropske unije. Ove godine nećemo imati iz Amerike predavače, imali smo skoro svake godine. Pre svega želim da se zahvalim i da kažem da je to naš stari gost i stari partner i verni partner, dr. Kristijan Berger, koji kao predsjednik Bavarske stomatološke komore i predsjednik Evropske asocijacije implantologa, kao jedna vrsta našeg sponzora. Naravno, ne radi se o materijalnom sponzorstvu, on svake godine nam pomogne na taj način što nekoliko predavača iz Evropske unije potpuno besplatno dođe na naš kongres da održi vrlo značajna i bitna predavanja po pozivu, kao i on sam. Ove godine on znači dolazi i predaje u četvrtak. Imamo profesora Gizenhagena, znači imamo profesora Grubeanova koji je također u Nemačkoj ima praksu, ali predaje na fakultetu u Segedinu, to je stomatološki fakultet u Segedinu. Zatim imamo iz Mađarske predsjednika implantološkog udruženja Mađarske, MAFIT, to je docent Job, koji prvi put dolazi i prvi put ove godine imamo predavače iz Mađarske. Zatim imamo iz Italije, iz Sanrema, imamo jednog uglednog zubnog tehničara, Uli Haušilc, koji je svetski predavač koji je bio već pre par godina u Novom Sadu i izrazio želju da dođe ponovo. Naravno da smo mi kao domaćini se potrudili da mu ispunimo tu želju, to je jedan od svetskih zubnih tehničara i predavača. I želim da naglasim da smo ove godine uspeli da obezbedimo predavače iz Turske. To je profesor Korkut Demirel, koji je načelnik odeljenja za parodontologiju. On dolazi prvi put u Srbiju, on je vrlo jedan značajni i veoma vredan predavač, kao i profesor Hakan Ozivači, koji je također sa Istanbulskog stomatološkog fakulteta kao maksilofacijalni hirurg. To su naši predavači iz Evropske unije, znači, ali naravno imamo iz Republike Hrvatske, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Iz regiona, dakle. Iz regiona također imamo, kao i naše domaće predavače, što naše neke značajne privatnike, tako i profesora Mirkovića kao načelnik oralne hirurgije klinike za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ali teme neće biti samo iz oblasti stomatologije i implantologije. Imaćemo i teme koje su u drugim granama medicine. Koje je to? Koje su to zanimljiva predavanja i radionice? Pošto su to 2 partnerska udruženja koje organizuju kongrese, jedan kongres je više sa akcentom na implantologiju i na samu hirurgiju, odnosno implantološki pristup kao hiruški i protetski, pa je samim tim i kongres implantološki, dok u ovom 10. kongresu stomatologa Vojvodine objedinit ćemo predavanja koja su više opšte stomatološka, ali naravno po stomatološkim disciplinama, znači počev od dečije i preventivne stomatologije, ortodoncije, endodoncije, restaurativne stomatologije, kao i hirurgije i protetike. Međutim, ova 2 kongresa su akreditovani za sve medicinske profile, ne samo za stomatologe, što ja želim da se pohvalim da smo kao u našoj organizaciji, ova 2 udruženja i 2 organizaciona odbora, pripremili smo predavanja koje su također akreditovane i za lekare, tako da imamo u okviru stomatološkog kongresa naše kolege iz kliničkog centra, iz urgentnog centra, to će biti profesori i abdominalne hirurgije, urgentne medicine, kao i otorinolaringologije, gde ćemo vrlo bliske teme sa stomatološkog aspekta, odnosno opšte medicinskog aspekta, mogli da povežemo, pa ćemo tako imati predavanja koja su i za lekare. Naravno, kongresu su akreditovani i za druge profile, kao što su biohemičari i farmaceuti, kao i za asistente i tehničare koji su nam također veoma važni, jer faktički edukacija mora da se sprovodi kako na nivou srednje obrazovnog, odnosno više kadra, tako i u smislu da se, znači mi kao lekari, moramo periodično
obrazovati i usavršavati svoja znanja da bismo unapredili terapiju prema našim pacijentima. I gde smo mi u odnosu na svet? Evo vidimo, imamo puno stranih predavača, imamo prosto elitu implantologije i stomatologije. Gde smo mi? Pa ja mogu da budem naskroman i da kažem da smo mi zaista u samom vrhu. Mislim na državnu srpsku stomatologiju. Mi se borimo sa jednim trendom koji već duže vreme postoji, to je znači da ekonomska moć naših pacijenata nije velika. Naše usluge su već dugogodišnje na jednom nivou koji prati ekonomska kretanja u samoj Srbiji. Pa ovom prilikom ja ne želim da kukam, ali bih želeo da kažem da smo, što se tiče svetskog tržišta, naši kadrovi i tehnička opremljenost su na vrlo zavidnom, potpuno jednom svetskom nivou, ali moram da kažem da imam puno kolega čiji materijalni status nije baš takav kako mnogi pacijenti misle. Znači, mislim ovom prilikom na kolege lekare i na stomatologe koji su i dalje u državnom sektoru zaposleni, kao i nekih privatnika. Mislim da mi godinama idemo polako u nekom smeru koji jeste dobar, ali to vrlo sporo ide. Znači, mi bi sa našom nekom integracijom u recimo nekakve razvijenije zemlje Evropske unije stigli na taj nivo da bi pacijenti bili, što se tiče obaveznog osiguranja, nešto bolje osigurani, imali bi širu lepezu dodatnih zdravstvenih osiguranja. Ta bi osiguranja trebala da imaju ugovore sa privatnicima, kao i sa državnim doktorima, mislim i na lekare, kao i na stomatologe, tako da bi taj zdravstveni sistem mogao da bude nešto otvoreniji što se tiče prema pacijentima i možda nešto finansijski zgodniji što se tiče nas kao privatnika, u smislu da nabavka opreme i dobijanje kredita i raznorazna pomoć, da bude nešto povoljnije. Tako da faktički u našim ordinacijama treba da se nalaze novi uređaji, savremene mašine, to će se sve odraziti na nivo naših usluga. Kada ste spomenuli nove mašine, biće reči i o laseru, je li tako, i ulozi lasera u smislu stomatologije? Ove godine ćemo nekoliko predavanja usmeriti ka tome da ispromovišemo laser terapiju, pa ćemo u tom smislu organizovati i radionice, workshopove, odnosno hands-on. I tom prilikom imat ćemo akcenat na diodnom laseru, u ovom slučaju to je ARC firma, jedna od najboljih svetskih firmi koja je nemačka, nemački brend. To su laseri koji su prevashodno proizvedeni za američko tržište, bez obzira da li, mislim, ne želim da bude EPP, ali mislim, u stomatologiji se koriste razni laseri i ovom prilikom bih upozorio kolege da se ne odlučuju za kupovinju jeftinih lasera azijske proizvodnje za koji nemaju obezbeđen servis, čiji je kvalitet možda pod nekom sumnjom. Laseri su vrlo zahvalni terapijski instrumenti, međutim vrlo na jedan način opasni, utoliko što naravno mora da se prođe određena obuka, laser može da izazove recimo oštećenje vida. U tom smislu mora da se pazi u kakvoj se prostoriji radi i da tu niko neobučen ne ulazi. Laseri su vrlo moćni, vrlo zahtevni, po cenovniku, kažem, jesu malo skuplji, odnosno nešto višeg cenovnika, međutim na tržištu, kažem, ima svega i mi ćemo ove godine pokušati kolegama da približimo da faktički ideja o posjedovanju lasera bude imperativ da u svakoj stomatološkoj ordinaciji bude laser koji će sigurno pacijenti primetiti da sve terapije koje doktori budu usmeravali ka tome da nežne i vulnerabilne grupe stanovništva kao što su uplašene mame sa malom decom budu sanirani recimo potpuno bezbolno, bez anestezije i bez velikih komplikacija. I koliko se pacijenti odlučuju na tu s obzirom na to da je cena nešto viša? Laser terapija sama po sebi ne mora da bude skupa. Vi znate da recimo laserske operacije na oku su jedine moguće intervencije koje mogu da se izvedu na oku. Znači ne postoji normalan klasičan hiruški pristup, je nemoguć. Bez lasera faktički očna hirurgija ne bi mogla da se zamisli danas, ali tako i u stomatologiji i u drugim granama. U skidanje terapije, katarakte, ali tako? Skidanje, u stvari, dioptrije. Tako je. Čak i korekcije dioptrije, ali jedna, recimo, banalna operacija kao što je operacija katarakte može da se izvede klasičnim pristupom, ali je puno komfortnije ukoliko se radi laserom. I ovaj laser od ove firme ARC koji bismo ispromovisali ove godine, oni su prevashodno oftalmološki laseri, znači da su vrhunskog kvaliteta. Laseri koji se koriste za oftalmologiju moraju da budu zaista vrhunskog kvaliteta da ne bi došlo slučajno do nekakve stručne greške prilikom sprovođenja terapije. I rekli smo da su kongresi akreditovani za praktično svo medicinsko osoblje. Možemo da kažemo i na koji način se mogu prijaviti svi zainteresovani i koliko bodova nose?
To su puno bodova, je li tako? Znači, kongresi su tradicionalno od zdravstvenog saveta akreditovani sa maksimalnim brojem bodova, što znači za pasivnog učesnika, odnosno kolege i tehničare koji žele da prisustvuju kongresu, to je 10 bodova po kongresu, što u zbiru znači 20, ukupno bodova. To je taman nivo bodova koji komore procenjuju, komore zdravstvenih radnika u Srbiji, procenjuju kao nužnu količinu bodova za jednu licencnu godinu. Licence se obnavljaju, pa u tom smislu mi samo ne da želimo da skupimo određen broj bodova, nego smo u njegovoj obavezi zakonskoj, tako da želeći da skupimo te bodove koji su potrebni za obnavljanje licence, mi moramo da se bavimo i zaista podizanjem nivoa edukacije u smislu da kolegama pružimo nešto što je novo, što je značajno i što će da unapredi njihova znanja iz svih oblasti medicine. Prethodnih godina imali ste zanimljive radionice kada je u pitanju estetika. Da li je to zastupljeno i ove godine? Pa, hteli smo malo da osvežimo, pošto smo ispunili neku normu, da kažem, ovako u satnici. Ove godine ćemo preskočiti obuku iz estetike, ali te se obuke periodično sprovode u raznim ordinacijama, pa tako i u jednom našem edukativnom centru koji smo napravili u Novom Sadu, koji se bavi edukacijom ne samo na polju stomatologije i implantologije. Malo smo proširili vidike, pa smo dali akcenat znači i na estetskoj medicini, za koju očekujemo da će po nekim najavama i u Srbiji uskoro zakonski biti donet nekakav pravni akt koji će da uokviri i uobliči smernice, da faktički da ko je taj ko zapravo može da se bavi estetskom medicinom, a vi kao shodna Novosađanka svakako znate da se estetski zahvati sprovode u legalnim i u ilegalnim prostorima, pa samim tim apelujem i na naše gledalce da se ne podvrgavaju medicinskim zahvatima koji se tiču ubrizgavanja raznih filera u područje usta, usana i lica, u, na primjer, salonima kozmetičkim i tako dalje. Znači, vodite računa da ipak ti medicinski zahvati budu sprovedeni u registrovanim medicinskim, odnosno stomatološkim ordinacijama. Tako da ćemo ove godine preskočiti. Sudeći prema mojom iskustvu, pacijentkinje se baš i ne bave time, ne gledaju ni da li neko ima stručnu spremu, ni da li su uslovi onakvi kakvi treba da budu, ali zapravo treba obratiti pažnju i na materijale i na onoga ko sprovodi zahvat. A i nije još zakonski definisano zapravo ko to može da radi. Da li je zakon donet sad ko može da se bavi? Mislim da to neće obuhvatiti zakon koji se bavi zdravstvenom zaštitom, ali nekakav podzakonski akt ili to će možda na inicijativu medicinske, odnosno lekarske i stomatološke komore biti donet nekakva vrsta smernica koja će pravno uokviriti i dati odrednice ko zapravo od kolega može to da radi. Sada nešto vodi se polemika, da li će to biti dermatolozi ili će to biti plastični hirurzi, to i dalje nije utvrđeno ko može da se bavi. Dermatolozi i plastični hirurzi svakako po opisu svog radnog okruženja moraju da ubrajaju takvu vrstu intervencije u svoje usluge, ali svedoci smo da sve više stomatologa se bavi estetskom medicinom, pa zapravo ne postoji jasna razlika do koje granice je to uopšte moguće da se stomatolog bavi ubrizgavanjem filera u vanusnu regiju. Znači, područje davanja stomatologa jeste intraoralno, što znači u ustima. Sve van usta ne pripada stomatologiji. Ali gde se još ubacuje hijaluron, osim u te možda nazolabijalne bore? Ubrizgava se, pa ste nazolabijalne bore, ali takođe i prede usana, znači što jeste domen stomatologije, međutim to može da bude domen maksilofacijalne hirurgije, odnosno plastične i rekonstruktivne hirurgije, odnosno dermatologije, je li tako? Znači, postoje više medicinskih grana koje su zajedničke u nekim presecima, ali zahtevi pacijenata su ti koji diktiraju to. Znači, svaki pacijent koji dođe, na primjer, u stomatološku ordinaciju i pritom sredi i zbrine svoje zube, on bi želeo da pritom možda i nekakva bora se koriguje, odnosno da se tu nešto koriguje i na licu, tako da moramo znati šta je čiji domen. Mislim da oralna regija u smislu usana samih pripada donekle možda malo više stomatolozima, ali svakako da dermatolozi i plastični i rekonstruktivni hirurzi su ti koji treba tim da se bave. Međutim, pojednostavljivanje ove procedure, ubrizgavanje recimo konkretno filera, ali da se sad ne bavimo puno sa nečim što nije sam moj domen, ali mislim da treba da bude kontrolisano i pacijenti ne bi trebali da se zaleću i da takve intervencije rade sa željom da previše iskoriguju nekakve delove lica, pogotovo da to rade
u nestručnim, odnosno kod nestručnog osoblja i u ordinacijama koje nisu zakonski registrovane. Da, jer šteta može biti dalekosežna. Ali da se vratimo na temu kongresa, evo možemo pomenuti možda još neka interesantna predavanja. Mi ćemo ove godine, kao i ranije, nemamo određenu temu kongresa, pa da se sad bavimo uglavnom svi sa tim temama, ali pratimo situaciju na tržištu i u našem okruženju, tako da laser terapija, kažem, će biti nešto zastupljanije u smislu nego ranije. Ono što bih želeli da prikažemo jeste da puno toga može ustima da se uradi laserom, potpuno bezbolno. Pri tome imamo grupe pacijenata koji, recimo, nisu prijemčivi za, recimo, primjenu antibiotika. Kod takvih pacijenata mogu da se rade razne intervencije na samim desnima i na čak tvrdom tkivu, ali ograničeno. Međutim, meka tkiva su nam tu puno interesantnija. To su vrlo jedne zgodne intervencije u smislu što se koriste male doze lasera u prevenciji parodontoze. Jedna od takvih terapija se spominje kao fotodinamska i fototermalna terapija, gde se kombinacija različitih anilinskih boja, to su boje koje možda vi poznajete kao indikatori higijene ustima, takve boje se koriste u kombinaciji sa niskim dozom laserskog zračenja. Pacijent ovakve tretmane vrlo lako podnosi, kažem, potpuno se izbacuje upotreba antibiotika u tom smislu, kao i štetna dejstva od samih antibiotika, koje nekad prekomerno koristimo, kao i izbjegavanje davanja same anestezije, jer je procedura potpuno bezbolna. Što je jako bitno. Što je naravno bitno, pogotovo za grupe ljudi i pacijenata koje nisu u stanju da prime neke antibiotike, da li su možda alergični ili čak imaju nekakvu crevno oboljenje koje podrazumeva da upotrebom antibiotika takvo se narušava flora, da. Bolest može da se pogorša, kao i naša grupa pacijenata kao što su, recimo, trudnice, kod kojih gledamo da sve procedure izvedemo što bezbolnije i sa što manje medikamenata ili ubadanja i tako davanja lokalne anestezije, kao i primjena antibiotika za koje ipak je bolje da čovjek ne uzima antibiotiku ukoliko ga ne mora uzimati, i laser nam daje tu mogućnost da se takve procedure na sprovođenju zdravlja samih desni i oralne sluzokoše sprovode apsolutno bezbolno, kao i, recimo, u tretmanima kanalskog korena. Ukoliko rečimo neki zub koji je inficiran, kao što su termini gangrena, gangrena može da se tretira u kombinaciji sa mehaničkom obradom kanala, takođe upotrebom lasera, gde se laserom uništavaju bakterije u korenskim kanalima i faktički se zub na jedan možda zgodniji i bezbolniji način tretira, tako da pacijenti mogu da očekuju da na taj način dobiju jednu uslugu koja je puno elegantnija i puno zgodnija za sprovođenje. Kao i postoperativnim fazama, recimo gde imamo zahtevne hiruške zahvate, gde se možda u oralnoj regiji vršila neka hiruška intervencija ili se, recimo, postavljao veći broj implantata ili čak manji, u postoperativnom periodu primjena lasera se odnosi na jednu vrstu vrlo onako nekonkurentne terapije, kao što je, recimo, biostimulacija, što znači organizam sam ima načine da reparira svoje tkivo nakon hiruških intervencija, a laser faktički ubrzava tu reparaciju koja ide do jedne regeneracije i potpune reparacije tkiva koji su prilikom, recimo, hiruškog zahvata na neki način oštećeni, što nam takođe postoperativni oporavak skraćuje. Faktički pacijent zaboravlja vrlo brzo na intervencije koje su sprovođene. Dakle, predavanje o laseru će biti najinteresantnije, koliko sam shvatila. Takođe, kao uz ostale terapije stomatološke, gde ćemo pokušati da prikažemo razne aspekte, kažem, od dečije preventivne stomatologije, gde ćemo imati nekoliko profesora iz Republike Srpske. Takođe ćemo imati iz Sarajeva profesoricu Muratbegović, koja je profesorica dečije preventivne, recimo, stomatologije, gde će ona predstaviti, recimo, jedan koncept koji je već u nekoliko, čak i decenija, ali, recimo, da kažem, nekoliko godina postoji u svetu, pa se ograničeno primenjuje i kod nas, i takođe očekujemo zakonsku regulativu koja će to da pojednostavi, a odnosi se, recimo, na upotrebu azotoksidula, za koji većina vaših gledalaca ne zna ili neki znaju. To je, znači, jedan gas koji se zove gas smejevac, koji se primenjuje, recimo, kod dece, koji pre nego što stomatolog priđe detetu i počne da objašnjava detetu kakve sve procedure postoje, pogotovo komplikovane, dete nekoliko minuta udiše taj gas, posle čega
ima utisak kao da gleda crtani film. Dete je potpuno razneženo, nasmejano i takav gas se koristi i kod odraslih, recimo. Imaćemo, znači, predavanje iz primjene azotoksidula kod dece, jel? Zatim ćemo otpratiti predavanja koja će održati isto naši značajni privatnici, zavidni iz Novog Sada. Postoji velika, da kažem, interakcija između specijalističkih delatnosti kao što je ortodoncija i polivalentne stomatologije, gde ćemo recimo imati predavanja o tome šta polivalentni, jedan znači opšti zubar i stomatolog, treba da zna recimo o ortodonskim nepravilnostima i na koji način može da unapredi terapiju ili da ublaži ortodonsku terapiju sa nekim zahvatima koje on kao polivalentan može da koristi u svojoj ordinaciji, tako da faktički nošenje tih ortodonskih aparata koja nose deca će se odnositi na jedan pristup koji bi u polivalentnoj opštoj stomatološkoj ordinaciji pacijent trebao da primi kao terapiju, pa tako potpuno pripremljen da pređe u ortodonsku terapiju. Evo, možemo za kraj da kažemo samo da se i program nalazi na vašem sajtu i da se tamo nalaze i sve potrebne informacije za sve oni koji žele da se prijave i da prisustvuju u kongresima. Mi smo još otvoreni sa naplaćivanjem kotizacija koje su stvarno minimalne, ne samo za svetske standarde, nego čak i za naše domaće. Naša www adresa je usiedi.com kao i dlv.sbb gde pacijenti, odnosno naše kolege, da mogu da dobiju osnovne informacije, da pogledaju na koji način mogu da izvrše uplatu kotizacije, kao i da izvrše uvid u sam program i da vide tačno kakve sesije će biti u naredna 4 dana. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.